Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün fevraldan biri Cuma günü. Moskva taqiqa tevqifxonasida advokat Oleg Yeleseyev Ukrayn Arbiy SRDNJ Vladislav Kostishin ile ko'rishdi. UA TV'ге bergen tefsirinde advokat Vladislav'nın alı yaxşı olğanı hakkında bildirdi. Onda kerekli her şey var, sport ile uğraşa, televizordan boks, baqa ve İngiliz tiline öğreniyor. Держится нормально, эмоционально стабилен. O'zini tuta, alı bir qarar, aşı bar, gönüller konsulluk temsilcileri sağ olsunlar. Tek Ukrayn edebiyatı olmağını için qasevet eti. Ama İngiliz tilinde bar, İngiliz tilini öğrenmege devam eti. Umumen her şey yaxşı. Tunevundan basta bir Ukrayn askeri yaralandı. Rus işgal bölükleri 6 kere tinçlik rejimini bozdular. 2 kere Minsk anlaşmalarında yasak etilgen silah kullanıldı. Ukrayna Müdafaa Nazirliğinin malumatına göre Peski civarı yanında isyancılar Ukrayna mevzilerine karşı mina topları, granat atqıç ve iri kalibrli kurşun atqıç kullangan. Kryakivki yanında bölükler mina topları Krymski, Hutor, Vilny ve Станица Luganskaya ise granat atqıç ve iri kalibrli kurşun atqıç ateşi astında kaldı. В результаті ворожого обстрілу дістав поранення. Düşmana çıkan ateş neticesinde bir Ukrayn askeri orta derecede yaralandı. Şimdiki vakitte Arbiy hastahanede ona tabbi yardım gösterildi. İstihbaratımızın malumatına göre yanvarın 31'inde bir işgalci öldürüldü. Da ikisi yaralanıldı. Al-hazırda ateş kullanığı kaydetilmedi. Fevral ayında Amerika Birleşken Devletleri ve Avrupa Birliği Rusya Kiriç Boğazı civarında Ukrayn denizcilerini esir etkeni için ona yanı sanksiyalarının koyulduğunu müzakere edecekler. Bu haqda Amerika Birleşken Devletleri Devlet Departamentinin Ukrayna meseleleri mahsus temsilcisi Kurt Walker bildirdi. Onun sözlerine sanksiyalar Rusya esir denizcilerini azat etmegen ve Kiriç Boğazı civarında nezaretni öz eline geçirmege devam etken takdirde koyulacak. Walker Rusya Karadeniz'deki tecavüzü için cezasını alacağını söz verdi. Russia has not blocked completely. Rusya Ukrayn gemileri için Ukrayn limanlarına yaklaşma yolunu bütünlüğe kapatmadı. Bu onlar asiret yapılgan yavaşlav siyasetine kullanılganına benzey. Bu deniz boyu yük nakil etilmesinin pahalaştırığı bölge iktisadi zarar göreceği manasına kele. Bizim maksadımız sanksiyalar için sanksiyalar. Maksat Kiriç Boğazı'nda gemicilik serbestliğini yaڭartmak. Rus telekanalının muhbiri Olga Skabeyeva'nın Avrupa Şurası Parlament Asambleyasının sesiyası vaktında hareket tarzı ayıp. Bu haqda Ukrayn Forum Agentliğine Avrupa Şurası bildirişi meseleleri rehberi Daniel Holgen bildirdi. Onun sözlerine göre muhbirge Avrupa Şurası binasında özünü tutu ve akreditasiya kaydeleri hakkında hatırlatma etildi. Yanvarın 24'ünde Avrupa Şurası Parlament Asambleyasının sesiyası vaktında Olga Skabeyeva Ukrayna Yuqarı Radası spikeri ile yazılgan intervyu vaktında keder etmege yetirişti ve o bütün vakit devamında lavqa kirişim sübetleşlerinin sözlerini böyle kameralarını kapata ve Ukrayn delegatsiyasını kızıştıraydı. Ukraynaga karşı propaganda etu sebebinde Letonya'da uç AGRT Россия televizyon kanalının yayınlağı toxtatıldı. Elektron medyalar Letonya Milli Şurası bildirgenine göre 2018 senesi mayasının ekisinde gösterilgen yayında alı barıcı Vladimir Solovyov Ukrayn askerlerine karşı düşman sözler aytkan. Bir yıl evvelki 60 dakika yayında ise Rusya siyasetçisi Vladimir Zhirinovskiy Ukrayna'da harbiy hareketler etmege çağıraydı. Letonya Milli Şurası'nda Kreml tarafından nefret ve cenke kızıştırma kabul edilmez hareket olğanını kaydettiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rusya Gürcülerinin haklarını bozganı için ona 10 milyon euro ödemege mecbur etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olğan kararga göre Rusya 2016 senesi Federasyasının topraklarında Gürcülerini sürgün etkeni için tazminat olarak para ödeyecek. Bu haqda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin matbuat hizmetinde bildirildi. Mahkeme Moskva Avrupa Şartnamesi'nin 3 maddesini bozganını kabul etti.
болашты. Коллектив сүргін қанунсыз сүреті азатлықтан марумету ве аписте болунғанларының ақлары бозылуы. Сүргін әтілген эпосы Гурджистан ватандашына 2000-ден 15.000-ге қадар тазминат оларақ пара берілежек. 2006 сенесі Гурджистан жасуслықта қабатлап 4 рус истихбаратчысыны яқалаған еді. Жауап оларақ Русия виза режиміне сасланып мемлекеттен тахминен 5000 гурджины сүргін еткен еді. Интерактив Шевченко Киевде классикнын ширлер жиынтығы тақдим етілді. Елнын бір күнінен Тара Шевченконың бір шиыры бағышланған. QR-коду ярдымы елейсе оқойжы телефонында базы ширлерінің видеосыны да көре білежек. Ширлерні Янина Соколова оқой о телевизион алыбарачысы Велейханын муэлифлерінден бірісі ола. Елнын сонуна қадар бойле кебіда бір интерактив не шир етмеге планлаштырыла. Бұл сефер есе Иван Франко ширлері олажақ. Я вважаю, що це доволі цікава ідея. Менімже бұл ғайет мерақлы бір ғайе. Мектеплерді Шевченконың иджады үгренелгенді бөлі усул еле қоланмақ. Біріншіден телебелерге мерақлы жаулажақ. Олар әм оқуй, әм көре білежеклер. Белкеделей хам уэлефлеріне теклесі украинка Иван Франко языжылары еледі гілді. Умумен мектеп программасында үгренелгенді гермо элефлер аққында да бөлі интерактив азырламақ керек. Наша книга – це... Бізім китабымыз земаневи Украин насыл керек олмақ көстере. Әлбетті өзененлеріне қиымет кесежек, чүнки оның үшін Шевченко қиметлі, Шевченко оның қанында. Женеби Африка Жумхуриятында гоннулилер фламинго қошының балаларыны құртардылар. Оларны Камфорс бентінде таптылар, бұ ерде пемпетуслы қошлар чоқлашалар. Малесев ама бұ ерде пек сық құрғанлықлар ола. Қошлар балаларының қалдырып аш қыдырмаға кеттілер. Құртарыжылар есе оларны Кейптаун шайрының құш құрығына авыштырдылар. Қошларны учақ ве машина вастасыне нақыл еттілер, шын үшін оларның вазияты сусузлашты. Бұ ерде есе оларны емірта қырышмасынен бала ашы ве креветкаларнен ашаталар. 3-4 ай içinde қошлар озыне келген сон оларны ебережеклер. Құрметлі серджілер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберімізі да чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыны сағлықнен қалыны скорышкенже.